Pozdrav, danas imamo GTA 5 i ovo je prva misterija ili easter egg. Znači ovo je prva epizoda toga. Znači ja danas snimam o vanzemaljcima u GTA 5. Znači puno stvari se dešavalo sa vanzemaljcima u vezi GTA 5 i ja ću vam danas pokazati, ispričati par činjenica o tome da nekako ja i sumnjam da i tu ima nečega, a i da je to samo nešto, nemam pojma. Ok, znači prva stvar koju ću vam pokazati to je, kada završite igricu GTA 5, kad dođete ovde, sad ću vam pokazati tu stvarčicu. Znači, izvinite samo moment. Ne znam sad kako ću, možda sa nekom puškom, da doše prazne su. Vidite ovo ovde ispisano. Come back with your story is complete. Znači i sada će tu doći jedan ogromni svemirski brod otprilike ovde negde. Dobro, sada nastavimo. Znači ovo je Mountain Chiliad, najpoznatija planina i misterije u vezi GTA 5. Sada, da vam pokažem još jednu stvar u vezi Mountain Chiliada. Znači samo da uđem unutra. Ovako. Ovo su Mountain Chiliad misterije. Znači i svuda se nalazi po jedno. I znači vidite ovdje, to je čikica sa jetpackom. I to ćemo, sve ove misterije ćemo ovdje snimati. Znači ovo bi trebalo da je neki NLO, ali nemam pojma. Sada. I tu je središte, kažem, Mountain Chiliad misterije. Sada, postoje u GTA 5 neki lizard, znate šta su lizardi, gušteri. Gušteroliki ljudi. I sada njih imate u par GTA 5 misija. Recimo, imate ih kada ste Michael, pa imate minigun i pucate ih. Doduše, sumnja se kao da je i predsjednik Obama i neke slavnije ličnosti, da su to vanzemaljci, ali doduše nisu. I sada u vezi toga, Mountain Chiliad i te njihove misterije, znači sada, to su oni lizard vanzemaljci koji liče na Xenomorfa iz filma Osmi putnik. Sada, sam vam teo ispričati sada stvar zašto, sad kao oni su iz nekog plemena, nisam baš najbolje zapamtio, ali sada oni potiču iz nekog plemena. Sad je tu zanimljivo zato što možete te vanzemaljce vidjeti u prvoj misiji, kako su, dok ste vi Franklin, znači sa Lamarom u prvoj misiji kada kradete one automobile, možete kad ulazite u filmski studio da primetite takve ljude. Oh, we filming shit here, huh? Remember? Ljude umaskirano u takve vanzemaljce. I često se oni viđaju i imaju misle s njima i neki misle da to jesu u stvari vanzemaljci, ali meni se čine da nisu zato što u prvoj misiji se vidi. Ali doduše, ima dosta misija sa NLO-om gde se pojavljuju, ali iskreno to nije baš najviše istraženo. Ako ste vidjeli, tamo imaju kao neke misterije i sada ja mislim za ovu misteriju, easter egg, da baš i nije nešto stvaran, ali doduše jako je zanimljivo to u vezi vanzemaljaca šta se dešava, tako da mi ćemo snimati ove misterije na ovom kanalu i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ja sam ovo probao objasniti, ali to je bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se na ovoj i ćao! I to je bilo sve za ovu epizodu, vidimo se na ovoj i još jednom ćao!